aje. Umeniletea nini? Acha mambo nimekuletea. Sasa kwanza tumalize kuchukua. Ben, huyu nani? Kwisha wewe. Kwisha kabisa. Fambari punda Mchungaji wa? I'm very full. Mapasta mnakanga hivi kidogo, nakuja kidogo. hapa naweza athirika, hata naweza kufa kwa sababu naangalia naona tuko na mahali pa hatari. Unajua Mathayo before Yesu azaliwe, Mathayo alikuwa baba wa Yesu. A few moments later. Meeting gani basta fanya endelea na maombi. Basta. Unajua hata nilikuwa tunaomba before ukuje, acha tu. Mwendo nimeumaliza mwendo.